tebi, hvala Marku. Dakle, čuli ste naše reportere. U Srbiji ima 33.000 raznih građanskih udruženja. Najmanje što očekujemo jeste da znamo šta rade, kako i kome mogu da pomognu. Za bar 100 dobrih programa biće i dovoljno novca. 5.300.000 švajcarskih franaka namenjeno organizacijama građanskog društva koje mogu da konkurišu od utorka. Kome se javljaju, kako se vrši izbor i šta još u vezi sa tim treba da znaju. O tome nam govore gosti. Gospodin Jens Engeli, direktor švajcarskog programa zajedno za aktivno građansko društvo, i Ivana Ćirković, stručnjak za civilne, odnosno građanske organizacije. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Good morning. Da krenemo od prvog slova abecede. Dakle, ko može da konkuriše i kakvi su uslovi? Who can apply? What are the conditions? Može da se prijavi i koje su uslovi. Everybody can apply. Svi mogu da se prijave. Dakle, učešće je otvoreno za sve. Međutim, sa švajcarske strane mi imamo jedan jasan fokus. Želimo da podržimo organizacije, male organizacije i one srednje veličine, posebno van Beograda. Druga stvar koja je jako važna i koju treba napomenuti jeste da želimo da podržimo organizacije koje rade sa građanima i koje su voljne da jačaju veze sa građanima. I isto tako, organizacije koje su voljne i koje mogu da donesu demokratske promene, i koje se bave demokratskim promenama koje su važne za njihove građane. Možemo li da usmerimo pažnju onda na određenu oblast koju ćete dati prednost? Ako govorimo o oblastima, ja bih rekao da generalno gledano ona mora da bude povezana sa sveukupnom pomoći Švajcarske Republike i Srbiji. Dakle, to su građanska prava, osetljive grupe, pitanja koje se tiču rodne ravnopravnosti, decentralizacije, zatim praćenje sprovođenja zakona i lokalnih politika i na kraju, ali ne najmanje važno, socijalna inkluzija. Međutim, sve to treba da bude povezano, kao što sam već rekao, sa jakim povezanošću i učešćem između građana i organizacija. Mogu li organizacije da vas pitaju za savjet i koliko će novca dobiti? Dobro pitanje. Koliko će novca dobiti? Mi zapravo imamo različite vrste grantova. Najveći grant iznosi oko 22.000 evra i period implementacije je 2,5 godine. Naravno, isto tako je važno pomenuti da mi ne obezbeđujemo samo grantove, dakle bespovratna sredstva, već je to sve povezano sa izgradnjom kapaciteta i obukom. Tako da u tom smislu želimo da podržimo organizacije u celosti tokom dužeg vremenskog perioda da ojačaju i kada ćemo znati da li ćete ih finansirati, da li ćete dobiti ove fondove? Svi nas to pitaju. Zato i mi postavljamo pitanje. That's why we're asking as well. Prvi poziv za učešće će biti objavljen prvom polovine sledeće godine i naravno čuće još od nas. Zašto je švajcarska vlada odlučila da finansira građansko udruženje u Srbiji? Koji je vaš interes? Postoji dve stvari ovde. Jedna je da postoji jedna zaostavština u Švajcarskoj. Kada govorimo o građanskim društvima koje učestvuju u lokalnim pitanjima, to je naše sopstveno iskustvo. A druga stvar koja je od ključnog značaja za nas jeste da čvrsto verujemo da održiv i inkluzivni razvoj je jedino moguć ukoliko svi učestvuju u njemu. Dakle, vlada, civilno društvo i privatni sektor, ako međusobno sarađuju i ako zajedno traže zajednička rešenja. I zato Švajcarska ili organizacija za koju ja radim angažuju druge zemlje i podržavaju organizacije građanskog društva u ovom dijalogu. Kakvu ulogu građanska društva i udruženja imaju u Švajcarskoj i ono što je još veoma važno i nama posebno interesantno, koliko su građani obavešteni o tome ko šta i kako radi i koliko novca troši? Kao što sam već rekao, Švajcarska zaista ima dugo iskustvo i istorijet aktivnih organizacija građanskog društva. Postoje različiti mehanizmi kako možete da uključite organizacije sa nivoa zajednica, lokalnog nivoa, do nivoa kantona i nacionalnog nivoa. Kako se građani obaveštavaju? Pa prva stvar,
Građani su aktivni. Građani traže informacije i mislim da je to ključna stvar. Druga stvar jeste da javne institucije, državne institucije, one su veoma transparentne, tako da se informacije stavljaju na raspolaganje građanima i može im se lako pristupiti. A treća važna stvar jeste da su oni isto tako odgovorni, što znači, recimo, ja sam građanin određene zajednice i najmanje 2 puta godišnje moram da prisustvujem skupštini u Švajcarskoj. Dakle, svako može da dođe na skupštinu opštine gde se objašnjava koliki je budžet, šta se radi i slično. Sada kad sam bio u Švajcarskoj, pitali su nas koliko želite da plaćate svoje poreze, jer moramo da ih podignemo, zato što budžet nije pokriven. I onda su građani rekli da, želimo da plaćamo veće poreze. Iz ovog odgovora možemo i da se nastavimo pitanje za vas. Koliko smo mi daleko od ovakvog društva? Pa evo upravo ovo što je Jens iznao, upravo ove 3 neke tačke, da kažem, glavne su potpuno suprotne ili potpuno drugačije u našem društvu i to je pokazivalo istraživanje koje smo u martu, aprilu ove godine sproveli zajedno sa Ipsos Strategic Marketingom na reprezentativnom uzorku, da kažem u odnosu na tih 33.000 prijavljenih udruženja u APR-u. Pokazalo se da je paralelno sa tim smo radili ispitivanje građana i vrlo interesantno način na koji smo vršili poređenje kako organizacije građanskog društva vide da li uključuju građane, a kako su građani u velikoj meri neinformisani. Skoro 80% nema nikakve informacije o tome šta rade organizacije građanskog društva. Više od 90% ni na koji način nije uključeno u aktivnosti organizacije građanskog društva ili bar ne znaju da su uključeni, iako su bili uključeni. A ima ih 33.000. 33.000 različitih udruženja jeste koji prema zakonu o udruženjima se prijavljuju u APR-u. Pa kako je moguće da je ova oblast toliko netransparentna? Jesu li nezainteresovani, neobavešteni? Građani kažu u najvećoj meri da nisu informisani, takođe kažu da nisu zainteresovani. Znači, to je, kažem, ono što ćemo, nadam se, kroz ovaj program uspeti i trebati da postignemo idealnom slučaju švajcarskog modela na način na koji pokušavamo da pozovemo građane da učestvuju, na način na koji kroz podršku civilnom društvu povezujemo, omogućavamo bolju povezanost sa građanima, njihovu mobilizaciju, aktivaciju i ono što u ovom sistemu i dalje nedostaje, to je ta povećana veza sa građanima na način koji građani, da kažem, regularno ili dnevno učestvuju u radu svojih predstavnika kroz organizacije civilnog društva. Da li su građani naveli još neki od razloga, pored toga da nisu informisani i da... Da nemaju vremena. Evo, da nemaju vremena. Nemaju vremena, nisu informisani, ne zanima ih. Ukupan procenat građana, ovo su u stvari cifre kojima baratamo, koji nama služe za dalje delovanje u okviru projekta, to je da 11% građana na lokalnom nivou učestvuju u procesima donošenja odluka. To je sada na stranu koliko su građani aktivni na lokalnom nivou. Samo 4%. A dakle imamo veliku razliku? Imamo veliku razliku i ona je, da kažem, nekako prirodna. Zbog toga što i očekujemo, ovo je i razlog zbog čega će fokus projekta biti na lokalnom nivou. To je mesto gde građani i organizacije građanskog društva treba da deluju. To je mesto gde intervenišu po pitanjima i u raznim oblastima, pre svega zaštite životne sredine, pružanje socijalnih usluga, obrazovanja, kulture, zapošljavanja i tako dalje. I to je mesto gde treba da sarađuju sa lokalnom samoupravom, dokle na nacionalnom nivou su uglavnom velike kapacitetne organizacije koje imaju kapacitete koje su nastajale tokom 90-ih i tokom 2000. godine i koji su razvile kapacitete da mogu da komuniciraju sa nacionalnim vlastima i da utiču na procese donošenja odluka. To je ono što znači podrazumevanje usvajanja strategije. Koji bi bio prvi sledeći korak u tom smislu? Da se učini, da napravimo jedan značajan iskorak? Pa evo, mi ćemo sada, kao što je Jens rekao, mi ćemo kroz ove raspisane pozive pozivati organizacije civilnog društva da apliciraju i da se javljaju. Nama je fokus za sve 3 komponente koje podrazumevaju jačanje kapaciteta organizacije građanskog društva, njihovo bolje umrežavanje, znači veća solidarnost, veća povezanost samih organizacija. Sistematizacija. Jeste. I dalje, 3. komponenta, povezivanje sa organima lokalne samouprave. Sve ove 3 teme koje će projekt obuhvatiti imaju u svom fokusu sve radimo za dobrobit građana i sve radimo za benefit građana kako bi sve usluge koje se pre svega na lokalnom nivou pružaju bile dostupne, transparente i u prilog građanima. Hvala vam najlepše na gostovanju, gospodine Engeli. Vama dobrodošlice u Beogradu. Znamo da vam je ovo prvi put. Thank you very much. Hvala lepo. Prijatno.